Fahadimy de fagnentagnana sy hafatsy mandeha amin'tika fikambanana tanora eran'ny Madagasikara. Natao antika koa ty hafatsy itoy satria zao tanora fa natao ampitenena malagasy hoe tanora to avy ty firenena toy. Ka faly aho magnentana antika tanora iaby, tanora boaka Andriagna, tanora boaka Timoagna, tanora boaka Toliaragna, andao tika hitsangana tika tanora hanohagna ty mariky tatandraza ty. Tanora tatandraza io no fili Jesosy hagnavotsy antika tanora. Haitsy hagnavotsy ty avy tika, hitsinjo ty avy tika, hitsinjo ty avenir antika. Misy tanora maro magnaraka azy ary zao agniasy ty magnaraka azy koa raha. Maro ty magnaraka tatandraza io, velome, karakarae, atao ty hatolisoa azy. Karakara ty avenir tanora. Mitsinjo ty avy tika tanora ty asa. Ka magnentagna antika tanora fikambanana tanora sy président tanora eran'ny Madagasikara. Mandao tika hitsangana rolahy hitsangana tika hanohagna ty hanohagna tatandraza ka da Jesosy hanohagna mariky tatandraza. Ifidy mariky tatandraza. Antsika tanora mpianatra, mpianatra université, mpianatra lycée, mpianatra CG, mpianatra IPP, andao tika agnaby hitsangana hanohagna mariky tatandraza. Fanjakana Besorogna zao tsy fanjakana tatandraza, fanjakan'Andriamanitra, fanjakana Jesosy hagnavotagna antika zany. Hamonjegna antika tanora. Hita mijaly antika tanora io, potika avenir tanora. Farany hafarantika tanora misotro toaka, mifoka jamala, zay ty hafarantika. Zany raha ataontika. No hadelirantika amin'ny fiainantika zany de mivaralela amin'ny fiainagna tika. Ka ty fanjakana Jesosy toy hitsinjovagna to avy tika. Izao hitareo zao sambatra ho anan'izao. Sambatsy raha. Ty niara-nianatsamako fa managna anaky 5, managna anaky 4. Zao mbo tanora be raha mbo tsy managna anaky nataraiky. Zao tsy te hanambaly. Fa nitsinjovy ny mariky tatandraza hoe nihoavy hoe todisoa raha todisoa amin'ny ty fiaignagny vao mieritseritsy raha maro. Ka izay ty mahasoa tatandraza mitsinjo ty avy ty tanora, mitsinjo ty avenir ty tanora. Ka andao tika tanora hifily miaraky tatandraza fidy antika rek. Io ty ahaso antika, io ty hagnavotsy antika, io ty fagnantenantsika farany. Tsisy mahavotsy antika zany. Na ia manao hahavita hoe izaho hagnavotsy anareo, izaho tanora boakely mahavita hagnavotsy anareo. Fahavandy aby regny, le mpahavandy mpamitaka antika. Ka izay ty hafatsy mandeha antika amin'ny tanora maneragny Madagasikara, na mpianatra université anao, na président tanora, andao tika hifidy mariky tatandraza, andao tika hiaro azy, andao tika hanohagna azy. Andao tika fa soa zay fanjakana Besorogna zay, maro projet aorigna ao anaty fanjakana Besorogna, misy resaky fiasagna, misy maromaro fiasagna ao anaty. Zay nanomorogna le hoe fifo, fanjakana, fivavahana, fiasana. Misy resaky asa ho vola. Asa maro zay asa ilainao feno ao amin'ny fanjakana Besorogna zao. Feno asa tsara, asa manara-penitra, ao tsara karama. Tena normaly zany hoe antoky ny hoavinao manontolo ty fanjakana Besorogna io zany mahavita miantoky ny hoavinao mandrapahafatinao de tsy hanagna eritreritra hoe hijaly zany anao. Zay ty mahaso fanjakana Besorogna. Andao tika. Fa izahay zao fagnaty le miadagna. Ka izay ty agnantsovako antika tanora iaby, tanora longoko, havako, na boaka Toliara na boaka ay misy ty aviako rehefa tanora hifidy tatandraza tiky. Zay ty hafatsy de misaotra tika agnaby. Misaotra.